Evo ga. Vidi kakav je. Šta je uzeo? Uzeo je crva vata za njošku, gledaj ovo. Gdje ga je zakačio. Ozbiljna spova. Sad ćemo ovako, pošto ja sam sportski ribolovac, bobičaje ribe ne jedem. Zato ga koliko bobica ima, gledaj ovo. Tako ja, kažemo skobac, ajmo idemo. Ajmo, gdje se pobeglo, ajde. A da, oni krivolovci, brate. Gore, to je to. Ajmo. A vidimo krivolovca, mušičara, pecaliti. Evo ga, vidite kakav je. Kureca, mali kurca. Kakva je plojka, vidi. Plojka. Uzela crva, ja šta? Ećuš, vidi kako. Ti nju kakva. Ajde. Vidi nju kakva. Tam, je zavučen, već gotovo. Tako ide samo na obavu, samo na obavu, dakle. Hoće kod Vučića na miting. Pa ja. Evo, krenula kod Vučića. Ajde sad ćemo... Možda te pustim kod Vučića, hoćeš kurac. Ti ćeš u tiganjačku, a? U tigančinu, ba to. Hoćeš kod Vučka na miting. Ode na miting, vidiš. Lako ide, ne plaši se. Vučić je hrabar. Ne plaši se u ničem, vidiš. Možeš naslikati, lepo. Evo, mate, Vučić, tim, Srbija, matovi, koliko? 6 riba, mate. 6 riba? Pa, kurac, mate, to niko nije uvatio danas osigurno. Ajde, čao. Nije. Ja nisam za Vučića. Evo, sad ću dokažem. Vučiću, pederu, Vučiću, pederu, Vučiću. Daj mu majicu da vuče. Vidiš, ovdje je sad taj miting. Vidiš kako dolaze ljudi, bato. Kaže autobus. Kuran, evo Audi, gledaj. A nema, bato, čaci voze ozbiljne auta, nema zezanja s njima, bate, kurac. I onda kažu dovode autobuse. Vidiš kako lažu? Evo, Drina da nam bude. Laže. Eto je, vidite vi pumpađije, kako izgleda ozbiljna organizacija. Gdje su vam autobusi? Evo je, Drina. Evo, vidi se. Evo ih još jedna kolona. Znači, dolaze ljudi iz cijele Srbije, brate. Sve Bajina bašta. Nemojte, pa brate, Bajina bašta prva dolazi. Pa mora se kamuflira. Evo Loznica u Beograd, brate. Valjevo, evo ti Valjevac. Beograd, matori. Nije Bajina bašta, ne sedi. Ma BG. Kire to pa duri, to slika. Ajde. Neće dobiti. Ajde, evo ga. Prvi autobus, ali iz Bajine bašte, brate. Znači, nije za Vučića. Evo i motoristi su za Vučića, evo, pogledaj. Čačak, brate. Moji studenti, moje pumpačije. I šta vi ne ste? Učite školu i to je za vas. Evo, pogledaj, retrovizor. Ali brz, nisam stigao da snimim retrovizor. Svi idu na miting kod Vučića. A ne vi 15. marta došli, brate, tamo doveli 100-300 ljudi. Autobusi, bre. Evo, pogledaj. Nije ovo autobus, ovo je Novi Sad, brate. Pa ovo su pumpađije došli da prave incidente. Jok, di si. Vidjet ćeš da prave, hoće da vrše atentat na predsjednika. Sramota.